Yebo, ingane zawethu impela sibona lapha nolimit nala ke njengoba beseveze umsebenzi wakhe kumshohlo sethi ujazz number 10 nolindeleke ngazi kuyi-10 zakhe uApril. Nawuyinto ke wengane zawethu impela ijabuliseke abathandi ke nabalandeli bomculo kaMaskandi. Bafati ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela manqane nginibingelele. Kuyona ngimboso Sir MTV City nje masiqala ngene channel yake wenza kulungile. Uciphize usubscribe na notification bell. Kozithola zonke izindaba keshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona lapha nolimit nala njengoba iseveze umsebenzi wakhe kumshohlo sethi number 10 nokuwumsebenzi ke ulindele ukuthi ke uphume ke ngazo ke i10 ke zika April. Kanti ke wengane zawethu impela ulimit beseveze ukuthi mangabe ke suke ekhipha kumsebenzi ke umsha ke akujwayelekile ukuthi ke akhiphe ke nayo music video. Kodwa ke kule game ke hey bafowethu uthi cha impela ke music video ke impela ke isendleleni ke ngeke ke azi ngangekhiphi kuyona ke le album ke entsha ke hlo sethi ke number 10. Hey bafowethu impela ke bathandi ke nabalandeli ke bomculo kaMaskandi ke bazole bekuthwasela kakhulu ke lokuba cha impela ke mangabe izoba kuphinde ke abagexa beze ngayo ke music video ke yobe ke sekuphelile. Kanti ke wengane zawuthi impela kolunye uhlangothi ke bona ke bathandi ke bathi cha impela basakwazi ukuthi ke balinde ke wona ke lo msebenzi sebebona ke umhla ka10 ke usukude ke wengane zawethu impela ke izinjalo ke izindaba ke besiniphathele zona la kwembozo sethi MTV sithi nje kwakho ke ecupha ngalo ke idatha lakho ngoba hey impela ke inkulu ke indaba ngayo ke umhla ka10 nje kuba ke nesihloko sealbum ke sisho ke sithi ke number 10. Hayi ke wengane zawuthi impela ke zinjalo indaba besiniphathele zona la kwembozo sethi MTV sithi nje impela ke nisivumele ihlabe phasi ngedolo seniqe she idibane yona ivideo elandelayo.